washomo mukutandika shure mwago kubanza rahanga kahanga ikuru yahanga ensi ongesi yona abantu mwe kabetara mu buteka ekabera mu busha kandi shwekiro mwirima omoyo wa mukama kuyawe agenda yarebe tari mu buteka yagito mu buteka wayo washome kitabo cyayo kweshura munana korogagwa mushanjo nta kigamba hoje unobo kutandika kwawe kurabe kuruke konko mu biro byawe byabanye byawe biryaganya Zakariye shuri na kurugagwe kumi ebigambo nibyo bimwebyo ebyo kutandika hariho ikibuzo nabusa niwayebuze weza noho wakubasa kugaya ibintu kutandika kutandika kwawe orabe nokaywa ibyoti yashonga urokore watatina aha kubera abana b'abantu bagayisa mwisho abyo nibyo rahanga imutse kandi abihekitinisa aroho bwanyuma murokore aroho bwanyuma ise mutatina humura ishonga mbera yo nebizibu byora birema aroho bwanyuma ryawe ikirizo mujuni barokore kangamba harwanyuma ashini ngunda bwanyuma aroho bwanyuma ise mutatina humura ishonga mbera yo nebizibu byora birema aroho amatiko ngo kitema kigaraka kitoka kutandika kwawe kurabe kuruke watatina kando dewa matiko nireina wakugaye bintu nibitandika aha kube bintu kubitandika tukohendera kangugambire bwanyuma nawe wahure bwanyuma azokunde bwanyuma otegereze bwanyuma yaheza kwija byona nibihinduka bise ababaire nibagaye umunsi babatera mu ngaro bwanyuma ya Morodokari amane naenda Esther nabaide bari abo kwerekera Morodokari akashaba Esther yashaba abaidaya bashaba batakira rahanga kuzanya mutaba yabatabara yahita muzuko wabo amana baidaya bagumaho wese muyoko newe aine hamanu wawe kongo tatina humura hangara newe ogomweta mutabasi naija kutabara watabaira baidaya nakwebirwe nakumanya okutandika kwawe kurabe kuruke watatina ando tayewa matsko nireina wakugaye bintu nibitandika aha kube bintu kubitandika tukohendera hanyuma ya isu okwangwa bainishe bakamugoza abanyamahanga bamanya kuyafa konka muri jaharahanga naguma rahanga isufu tarafuye rahanga kamwinamura reba ryo mwakutwari n'umugare nategeka reba bainishe nibajana isomo ishege nibenda kwiza ishemo tatina humura nibenda kuronda nibenda kushera nibenda kutera simu nibenda kweshora yo wasento yo wanyukora minjo washenkaze ekinde kushabana kimu kubaruba bayisire murokore batarubanga naburabo kerwanera bareke bayise bone ejyawe babumbatire bakore kibari kwenda barebera hanga wawe nabukutandika kwawe kurabe kuruke murokore watatina kandi otewa amatsiko teine wakugaye ibintu by'abana bitandika
ako bintu ko bitandika ko bihendera nabo kutandika kwa urabe no gaywa iyo tiyo shonga burokore oterwa amatsuko tishonge mbera yoro tishonge bisibu byora biremo ari amatsuko ngo kitemwa kigaraka kitoka ari amatsuko yawe ikirize Yesu ariho bwanyu amagaragara